Sukulu wa musingi wa Muvitha ulawi kanyangi Kitui ruro ni wabingwa kwa kabinda ni Asyai mwamba na ungame wa sukulu usu wala amanyiwa matevika sukulu ni muthenyani wa uni kwa kwithiwa Utena Syoo cia amanyiwa vandu va mwaka umwe wala amanyiwa methitwe mayithethe cia kithekani na kwananga mawithuluko ma sukulu usu na kwikia mathayu mo na alimu mwisoni wa kukwatwa ni mawau kwanana na mwalimu munene sukulu ni usu Ngei Makau ni waweta sukulu usuta wakwatiwe ni mathina masio kuma mwaini wa katatu mwakani muthelu bala maandikiye balua ubisi wa muyumbe wa kiliombunge cha Kitui ruro mwalika boni na kwitia ilobia cia kuthinikia mabata ma mituki kana emergency funds ona kwithiwa muyumbe wa Kitui ruro mwalika boni amathie kwa kasio isukuma mwaka muthelu kubikia onayu bayotethio maisha ukwata na Indonesia chalo enaingewa Ungame wa sukulu wa musingi wa Muvitha ulawi kanyangi Kitui ruro utongwe ni mwalimu munene Ngima Kaova mwana asini maweta kanasi na Syoo isio kithia sukulu ni uswingi kumotho mwana ula sithitwe na kuma na kwithia sukulu Utena Syoo cia amanywa vandu va ilungu ya mwaka umwe vala amanywa methitwe mayithethe cia kithekani vala si maweta amanywa amakasio kithia sukulu witi na ukwata Syoo cia amanyiwa vau ni thitwe ni musami wa sukulu ya Muvitha na tuendeete tunethiwe tukomanita mathina manene pyu mathina mena cheva cha chao paipandu ona vamwe sukulu ya serikali ya ile kuikalete na cho juu tuisia kuatia tesa kwithia ona kum nekini cia sukulu kwina isumo tisia na yenda we ya liukwo ni mukulia mbaitu tene anda itina la mewa masobiwe ni meba Asyai na Mutongwe TV ni maweta amanywa mo maivikiano sio kithia skulu ukuma na mwisho ulo makunu ya metho bala maweta amanywa ni manyamaite kwa ivinda iasa ona kwithia matatite kufikia ofisi wa muyumbu wa kiliombunge kicha Kitui ruro mwale kamboni mateo kwato sunge wako twa yulo waki wa Syoo cia skulu ona kwithia amathie kwa kasio mwaka umwe muvitu bala amanywa methito mayithethe cia kithekani kindu kila ni mwisho munene kwa amanywa na alimu mboni mwalika wakuniwa mulatia simundosa wenda tutethio nu chama ni wasindia bundosa na na woto amune kula te yumeti mwenda tutethio ni chao sukulu cia Kitui rulo neba ciana yenda akithekani ona kwa eka Kitui rulo ciana cia sukulu ona kwa mecia cia imaya amukie na makasio baika na keu kabake so kwa twaika ngi maise methi break kaika gakomeagwe kuya ithekani nake mucie yesekana ka Yusufu ni wa mwalimu Mwalimu munene wa sukulu Ngima Kaova weta kumela sukulu wa kwatia mathina masio ni wandiki yo visi wa muyumbe kwisela kinandu cha CDF valua na kwetilo via cia kuthinikia vata wa mituki ini muvaka umonthi ni mwaka umwe na vayotethio sukulu wa kwata ona kwithia kithito chake cha kumantha athukumi ma visi wa muyumbe matakwata simu cia keki nukila cha tuma mosa matambia ma kuvinga sukulu kuma na mawithuluko ma sukulu kwithia manangetwo muno ni amanyiwa na kwekia mathayo ma amanywa muisioni wa moo alamu mana na mawithuluko mekeko nyita teacher wa Muvitha teacher wito wangiwa Makau ni na wo mwingi piu mundu na nakunia chairman dozas mwakwa na nakunia CDF manager mulasia dozas mwakwa please I'm very bitter na wakana school le gabingo asi onde ya na demwe maise de gabingo Asyai meweta amanywa amende na kwase manene kisomo kavindani kala memusini kumana kuvingwa kwa skulu na vena vata wa mujumbu wa kiliombunge kimwali kamboni kweto sunge wa muthia skulu ni kende kuitana amanywa na alimo na mwisho wamo wau ni undu wako macha kuona kisomo cha amanyiwa kiyunga kumana thina utona kuthinikwa kwa mituki indi witumia vinda ya sa kuyaniwa mo maendeleo ma skulu makatwa iswa kwanza cia kuvinga skulu na kuungamia kisomo cha amanyiwa nikienda serikali imanye veundu wa ileni kwikwa na mwasi ma skulu wa sekondari wa yumbisi olo Kitui cha katika undini ya Kitui ni matwa esemia tene ya muwa muthenyani wa umonthi balasi ya sumo sukumeanike na mwalimu munene wa skulu na nini make eli mevetange kuma utongoni kwa kwitha ndeve ya kisomo skulu ni uwa yumbisie yende na kuthea na ndo shunguleka boni takulia makali molu alikelele sukulu isido cia mulango sito vita sinie kubaloka amanethe nani chau na muna mono ambera yombesie na kwa kaunti ya Masako sima skulu wa musingi wa Kiangini ulawi momboni kima kimwe kaunti nesu ya Masako ni mavikiano kuthwa mwalimu munene wa skulu usu kwa kila meweta kuma oselelo tongo wa skulu undeve ya kisomo ni theete nthi muno na ingi asiyani melesi ya vaithitwe na umelu utumini wilo vya skulu ni uuma yenda maofisa mamu vya wa kisomo kaunti ya Masako kuvetanga mwalimu usu
Ithi toka baki yangini primary school. Pena thina wa end master. Na siano thithi ya iyo somethwa neza nundu na ya itila yikie mutiani. Ni balukile byo. Ni wa nukuye mabati yonthe ekiyangi na ndanezo tutapia i ateva mabati manatwa iwe ba na mbeza ndeo tutapia balasi na watu tia wathi nitwoka ba nitwakule makulio na tina asungiwa na mwalimu munene ni wathi na atia aja simaki angine na tumanu na bande ndegala muno ona wewe ano etwe nibo na iditu yomwenda ana sibana tenda inuka asyo ketha munene wangisomo yo kauni saina tuke na siana sito saina na tiyo mwenda bae ta tiyo wonge gatunge munene kala onewe vandu the isu siasa kuvova itina munene wa Kivu kulikilela kati vala asima school usuna alume kwatwa kutwa isionena nya fa muthenyani wa uni delivota bilingwa movo neta Onesmus Chalo.